izin supaya bisa berdiri lagi. Supaya langsung dulu. Supaya panas. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh iya. Ada merah putihnya. Ini Palestina, ini Indonesia. Tidak terpisahkan. Iya. Langsung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang tidak terpikir jauh itu ya. Tidak terpikir ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Panjang muka. Amin, amin. Jadi saya terima kasih ke jadi izin Pak. Oke, lanjut. Foto bersama dulu saya di depan. Oke, boleh. Di sini Ustaz. Baik, sini Ustaz, sini Ustaz. Masuk di tengah. Iya, iya, sini Ustaz. Coba lihat.